Yes, igitondo cyiza kambaze nkubitema agashapo neza. Igitondo cyiza bakunzi ba Kivu Iwacu Info, bakunzi ba Mwana Ndaki, bakunzi ba Clever Bemba, ariko Intare Official niyo Bemba ayobora, ni directeur w'Intare Official, nkuko nanjye Mwana Ndaki ndi responsable wa Kivu Iwacu ndetse na Mwana Ndaki. Mwaramutse neza, reka tubifurize kugira Imana n'amafaranga. Tariki 27 kwezi kwa 11 2025 turakubita tubangura, tugiye kunyarukira muri Masisi. Regima izamutse pinga ijya kwataka M23, ariko ejo tuganira na Barinda yaravuze ngo hari n'abasirikare b'Abarundi biyambika civile ngo baje biyemfirite bari Bukavu, ngo bari Kavumu, bazahadusanga badutegereje kuko twamenye ko bahari. Ubwo niyo regime izamutse nyine, ubwo urumva iki Intare ziyikorera no kuyifanyia. Twabonye berekana ngo ngibi bikoresho bitatu mucaginze. Twabonye ejo indege irasa muri axe ya Kasika ndetse na Kidasa, ariko abantu baje kuhagorerwa, abantu bikorera ingurube nzima n'abasirikare b'Abarundi kandi abari ibitugu. Bemba nakwakiriye. Yego, nanjye ndishimye kuba ndi kumwe nawe kora no makuru tubazaniye ashyushye, yaba kuri yo regima iri hariya. Turazana no kurebera hamwe n'ahari za Bweru, hari imirwano itoroshye kandi zikorera za Kivuye. Naho guhera umunsi w'ejo hari imirwano. Ndibuka ko kwa umunsi w'ejo mundi waramamagaye nkubwira ko hari amakuru avuga ko abasirikare ba FARDC ndetse na FDL na za Wazalendo bashobora kuza kwataka Kivuye. Ubwo ati ndayakurikirana koko umunsi w'ejo baraje, ndamya ko kuri Intare Official narabivuze, ariko ubu ngubu bari muri operation zo gushyingura Croix Rouge n'abaturage bari ya Kivuye, gushyingura imirambo y'abanyatura. Ubwo mu kuvuga ngo ahantu duhereye, reka duhere muri Masisi. Bemba agiye kuzana icyo bita report ya risasi. Mu kuvuga ngo hari ibyo yatondetse ku gakayi bya Masisi, kuko urumva izi nkuru buryo tuzikora hari abantu nemera. Iyo tugeze ku kintu cyo gusesengura ibya Doha na hehe, uwo bita umuhungu wanjye rwa Mukwaya Olivier bacacambura hari, ariko iyo tugeze Masisi, umuhungu wanjye Clever Bemba Karaveri, tangira urwa rupapuro rwawe, tangira uri pure Bemba. Uriya ndamaza nkayategura, bambwira nyandika, bambwira amakuru nyandika. Aho ngaho ni hubera Intare Official. Yego. Nuko ngo ku munsi w'ejo hari imirwano yabaye. Ndibuka ko natanze na bira y'abahaguye bagera muri 50. Hehe. Ariya muri Kivuye. Kivuye abasirikari ba M23 bagiye muri patrouille kubera amakuru bari bamaze kumenya yuko Wazalendo, FDLR za Mayimayi ndetse na FARDC bari gutegura kuza kubataka. Na ahantu hateye nabi cyane hariya muri za Kivuye. Nta muhanda uhaba. N'utuyira, donc ari utwo twita imigenderano. Kera twazitaga ngo ni inzira za magirivi, niko twazitaga kera, niko nabyumvaga tukiri abana batoya, kuko magirivi no yaje bakajya bakora donc inzira nini. Izo nzira zabaye udusibanzira noneho zariho icyo gihe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo M23 ijye gutega, ibura irategera, kuko ishobora gutegera muri ino nzira bagaca muri iyi. Ni ukuvuga ngo itegera mu nzira nyinshi. Noneho hari inzira baturutsemo hafi ya za Munanira, barazamuka Intare za Saramwe zari ziri ahantu bita kuri Satani, nagasozi bita kuri Satani. Na ahantu hakunda kuba ibintu by'ibisatani bahita iryo zina. Nubwo nagasozi n'ubundi ubwo nagasozi ka Satani. Bari bazi ko ariho baraca baragenda bajya kuhategera. Noneho baza guhinguka ahantu bita ku Gatari. Donc Wazalendo baraza baca ku Gatari. Ariko Intare za Saramwe ziza guhamagara ziravuga ati twebwe nituva aho twategeye dushobora kugwa muri ambushi za Duyi. None abari bari izi za Mpati ndetse na za Busumba ba M23 na Local Defense, abari bari za Karengera, iyo ruguru za Ryaguru na za Kirumbu, baramanuka baraza barakubita hariya muri Kivuye, barashwanyaguza. Ejo nababwiraga abitwa ariko iyo uvuze Ryagoro, abantu tujye tubibutsa neza, hari ukuntu uvuga ahantu ariko kugira ngo abantu bahume neza, aho hantu Ryagoro niho Koloneli G5 Afande Nsabimana
yavugaga ati Ryagoro oye, abaturage ati oye, ati dore cya kihebe Tokiyo twagikuye muri muzimu. Tokiyo bamwerekaniye muri centre hano bita Ryagoro, nayo za Kirumbu. Abantu rero tuba tugomba kuhabibutsa aho ngaho Kirumbu. Iyo ugeze Kirumbu aho ngaho hari icyapa cyerekana paruwasi ya Mweso, ruguru hakaba ikibuga cy'umupira. Uriya kiriya cyapa cyerekana paruwasi ya Mweso nuko Ryagoro ari imwe mu ni ikijiji kiri muri paruwasi ya Mweso. Doke hajya ahantu hari kuri bakundaga. Noneho iyo uhagaze aho ngaho muri centre ya Kirumbu uba ureba umunara wa Vodacom hejuru ku gasozi, ahantu haba na defense y'intare za Salama. Mwana ndaki ahose nahateye. Hariya rero muri cya gikuru cya hasi ni cya Bertin Kirivita, Honorable Bertin Kirivita. Twende kazi. Nukuvuga ngo rero baturutse muri ibyo bice baraza. Ejo nababwiraga Lieutenant Colonel yitwa Nkurikiyinka Marco warashwe n'amascoti ye. Nagiye mvuga amazina aho nari nayanditse ndumva ntabifite yabo barashwe. Muri kino gitondo bampamagaye bambwira bati Croix Rouge n'umushefu, donc umushefu waho ngaho. Croix Rouge na shefu muri iyo eneo irimo mama 23 ati bari muri Sarongo yo gushyingura Wazalendo, FDLR na FARDC. Ubwo iyo Sarongo irasanzwe kuko na Sarongo yakoreye mu mujyi Goma na Croix Rouge gukura imirambo za Kilimanyoka na za Kibumba yose ukayizana ahangaha kuri cimetière hano kuri airport. Inzira yose yari umunuko. Nukuvuga ngo no wari umunuko wa Wazalendo baguye hariya na FARDC na FDLR. Noneho baza kudeborda baravuga bati kino gitero kuva tumaze kweshuwa. Ubwo iyo wavuze kweshuwa tumaze gutsindwa. Ikinyarwanda kiragoye nabajya bagihangana. Hari igihe bimwe bijya bica. Iyo duhari ni kwa nyine, iyo duhari ni urwego uravuga najye ngasobanura. Noneho bamaze gutsindirwa hariya muri Kivuye, baragenda barongera baripanga bahamagara regima yari ripinga. Regima yo muri FARDC na twa turundi nizo ngegera z'utudede ni nka batayo batoronye. Nukuvuga ngo 23 yarabakatinze babura urwatorongera babura urwapfa bakomeza kurya amateke bigize Bazarenda. Yego, noneho bo babura uburyo, babuze uburyo bagera iwabo. Bazamukanye rero bazamukana bita ku ihembe. Nibo bazamukanye baraza bamaze kwinjira muri Bweru. Ubwo nukuvuga ngo iki gitondo imirwano kubera muri Bweru. Nukuvuga ngo iki gitondo nico bita ngo ku mututu. Nukuvuga ngo aba Bazarendo ni regima, nukuvuga ngo barabwiranye baravuga ati reka tuze tumeze nk'ikiguri kibomotse. Ari za Saramwe nibo baba batanu, ntabwo batinya ikiguri kubera ko mwebwe muza muri ikiguri harimo abikora imifuka ya kawunga, harimo bari gukurura ihene. Abahungu bari batanu ahangaha, harimo magazine 5 ahangaha. Icyo bita ngo ni atitanka n'utubombe twa Dashwani katagura regima. Ibyo ngibyo nazigira intare za Sarambwe ntago zikangwa ko ari 10 bagiye kwa batatswe na regima. Apfa kuba ari muri ambush yambaye icyo bita yambaye icyo bita line coat, azi ko afite atitanka inyuma ariko akagera n'utuntu dutatu twa Dashwani. Nakoze operation cyangwa mbabwira uburyo abana 12 barindwi bafite Dashwani bazamutse Mogoma. Uyu afande kuko colonel uri hano, uyu nguyu afande wa military mu mujyi w'umuyisilamu. Ndi kumubona. Uramubona? Ndi kumubona. Makena wamagaye bimeze bite? Ati Mogoma nyine kuko yananiranye bimeze bite? Afande mu minota 10 yimbaza. Yavuze ati nazamukiye ku bitaro n'abana 12 Dashwani zingaho 9. Kurasa isasu Dashwani aramubwira ngo nageze kuri LTNC. Ati niwageze kuri LTNC urira turebe. Makenga aravuga ati si aona jeshi kama soda yangu aye njo banagombana mtoto waliona enilio Dio de Sarambwe. Noneho bamaze kugera hariya bari hara muri Bweru binjiramo
ari benshi ari ikiguri. Intare za Sarambwe ziti natwe ntabwo turemera ko mu mama ari ikiguri. Kano kanya turi kuvugana wenda ntabwo tuza kubabwira bira zibasutsemo urusenda, harimo ikintu bita urusasu. Ntabwo ari ukubabeshya abakunzi b'Intare official, bakunzi ba Kivu Iwacu. ubu ntabwo ari umuco ni ukuvuga twe iyo tumeze gutya, ni ukuvuga mu busanzwe ibyo tubabwiye ntabwo tuba dushaka ngo views, ariko tubabwira amakuru mukirebera kiganiro mukagikunda mukagisharinga mukadukundisha n'abandi ba diaspora. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo ya kano kanya turi kuvugana, ikintu bita isasu ni isasu, ibombe ni ibombe, ibwero. Mama 23 yavuze ati tukimara kumenya yuko irejima ije natwe tugiye kubakorera agashya batazibagirwa mu mateka yawo. Ni ukuvuga ngo harimo agashya, icyo mbabwiye kimwe mu yandi makuru tuza gukora muze kubaza bira kuko iyi video ntabwo irenze iminota 15 nirambira, kubera ko ubu tuvugana twakererewe. Bemba umujyanye muri axe ya Masisi kwigira imasi ni wanyu, ariko indake mujyanyemo n'ingenzi ngo zerere urumva. Tugiye kuba ikiganiro kirambuye, ariko telefone impamagaye Bemba, telefone wayumvishe, kandi niba umuntu mukuru aguhamagaye ngo mwana ndake mu minota 50, izi ndake uraza uzisake, mba ngomba kuza gutera duyi hejuru. Ubwo rero ayo ngayo ari Masisi, ariko muri Sud Kivu Bemba. Ariko wabonye wa mukoroneri bari bahetse bamushyize ku biti, wari uzi ko ari koroneri? Nyine uriya ni koroneri. Yitwa nde? Izina rye ntabwo ndi kuribona neza. Yitwa Dieudonné Kilanga. Uyu koroneri wa FARDC Dieudonné Kilanga Dashwani yamukassinda, imaze kumukatinda abura ukuntu yakicara kuri moto, barangije bafata ibiti babishyira ku nda, bamaze kubishyira ku nda barabizamura. Ni ukuvuga ngo igiti bakizirikira ku nda n'ahangaha inyuma, moto bagenda bayihagaritse. Yaranapfuye burya iriya mbunda Bemba Dashwani. Buriya ku munsi w'ejo mwabonye ko indege zatatse ahantu bita Kidasa ndetse n'ahantu bita Kasika, hariya ni mu birometero 19 kugira ngo ugere muri santere ya Mwenga. Izi ndege zarashe kubera uburakari bw'abasirikare bahatakariye, cyane cyane hari amaze gufatirwa abaofisiye 4 b'abarundi muri iriya ku makuru mfite. Abaofisiye bamaze gufatwa, urabizi ko bagiye ku rugamba bakuramo amagrade, bamaze n'abaofisiye 9. Ejo nibyo bari 4 bari bamaze kumenyekana, ariko muri abasirikari bato baje kubitangaza baravuga ati uyu ni fande, uno ni komanda, uno ni komanda, wowe byita komanda, uno ni komanda, uno ni komanda, uno ni komanda, barabavuga bose. Baravuga none mwamihirimbira imwe kuki mwari mwatubeshye, kuko iyo ufatiwe ku rugamba nawe buno uri koroneri ukagira amahirwe bakagufata, wavuga ati ngiye ngo ndi kaporari. So ugira ngo ndiye fatiwe mu ndake, bakibaza uwo ndi we, rugita bavuga ati iki ni cya kintu gikuru muri mwana ndake. Imana bansindire kone. Ari umujama witonze aravuga, ari umunyatura, yari afite obsilence nitwaye byibushe runini. Obsilence we abantu muri nyatura n'ubundi yepfo ngo ni coordinateur yamwita Safari Mitaraho. Nigeze kumuvuga Safari Mitaraho, yari tumuvugaho abantu yari afite titirere witwa Muchoma wondusha ubunini, umuntu wondusha ubunini, undi none yakurusha ubunini. None uzaga ati ariko mana mu gihe tuzagerera muri leta ngo bakaduha imodoka, ngo ntabwo nzagendana nawe kuko bajya guterera sariyuti bakagira ngo niwe mukuru. Ubu nshobora kujyana na mwana ndake, njyewe ndi general, wowe uri kapiteni, bakureba bakaba bahereza sariyuti cyane kabisa. Ubwo rero Bemba, urugamba rwo ku munsi w'ejo indege yaraje irarasa, ariko iyo ndege mu kurasa abantu twari turi kumwe mu gitondo mu kiganiro cya saa 10, nababwiye ko iyo ndege yarije gukuramo defense 3 z'abarundi zari zagoswe, zari zabuze yes. Ako kantu nibagiwe kukavugaho bwana ndake. Abasirikari ba FARDC barahunze, Wazalendo barahunga, FDLR barahunga, abarundi barasigara. Ahubwo noneho
abayobozi bose ba FARDC bari hariya Mwenga bose barafunzwe, bahise bahamagazwa bose barafunzwe, bagiye gufungirwa Maniema. Ubu nabo urumva bamaze kubageza Kinshasa. Wabonye ko niba ari Sylvain Kenge, sinzi wabishoboye avuga Sylvain Kenge bumise 10 yavuze ko FARDC ifunze, donc bari interpellé, bahamagawe ntabwo bari ozare ngo barahamagawe kugira ngo baze gusobanura. Harimo na ba Masunzu, harimo ba Mugabo, harimo nabandi, ku buryo hafunzwe abajenali benshi. Nuko ngo hari abandi rero bari buze gufungwa, urumva babandi batorotse Mwenga. Uribuka uno mujyi wa Goma ibyabaye, baba generali umwe wari ukuriye witwaga Dieu Merci Nzambe, we baramufunze bahita banamwicira muri kasho. Wari umwungirije nawe arafunzwe. Uwitwa wese ko yavuye ku rugamba hano Goma iri gufatwa arafunze. Minota yadufashe Abo bose rero barafunze. Reka tubashimire. Ni ukuvuga ngo operasiyo ziri kuba nizo bita injyana muntu. Ubu M23 iri muri operasiyo igeze mu birometero 7 na centre ya Mwenga neza neza. Centre ya Mwenga nayo na FARDC zikirimo nizazindi ziri gukora operasiyo yo kwiba, operasiyo heha. N'abarundi bari kwiba. Abarundi twabonye umuntu ushayitse ingurube iri kugenda ivuga ngo wi abashoreye ihene, ibintu nk'ibyo. Icyo mvicyo abakiri muri Mwenga hariya ntabwo mama 23 iri bwinjire muri Mwenga ikoresheje isasu, ntabwo iri bukoresha amasasu. Ahubwo Mwenga na Kamituga tubyitege, turaje kugira ngo tuze kubahereza amakuru ya Kamituga, amakuru ya Mwenga uko biraba byitwaye mu yandi masaha, tunababwira kuri bira za hariya muri Bweru, kuko intare zasaramwe nk'uko ayambundamwe muri Dashiwani. Dashiwani yambunda Dashiwani ibyo ziri gukora hariya, ndaza kubahereza bira muri yo regima yazamutse mbabwira ngo hasigaye abangana gute. Mwana ndaki tugiye Masisi, ariko ushobora no gutanga transport kuko tuba tugiye gushaka amakuru, kandi amamoto yanga uzi moto yo kuva hano mu mujyi Goma ugisake ni 50,000, ariko twe tubikora kubera urukundo kabisa. Ushobora gushyiraho 078325 nta mutima mubi, uba uduteye inkunga kabisa aho ngaho. Amazina ni Jean Paul, ni 078325 Bemba. Twasoza icyo nabifuriza no gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga, mukomeze mugubwe neza, Uwiteka akomeze abane namwe. Ciao.